yogerto hebu tunka jora bay ko dongal ne mi hebi ko mi wolata mi hebi ko mi pankata kono emba mi do we mi hande nebata wonta ande mi yi ko be watta hande hari bawo do dum ko ande jombugol jolnita tubugol murtangol nyawlagol luttira ma yennugol mawbe be ma hirsugol modi mum ma Master Brand Yellow. Wimini wamini donko jonnal boni awasudu ko fadi wo yogerto hebu tunka jora bay ko dongal ne mi hebi ko mi wolata mi hebi ko mi pankata kono emba mi do we mi hande nebata wonta ande mi yi ko be watta hande hari bawo do dum ko ande jombugol jolnita tubugol murtangol nyawlagol luttira ma yennugol mawbe be ma hirsugol modi mum ma lancugol cuudidi hari bawo do dum ala. assalamu alaikum musidɓe wonɓe darde Jama TV mi salmini on goto kala inde munden e yettore munden hande kadi en hewti ka nder studio meɗo e nder émission La Guineke alarba 12 octobre 2022 ɗo e cité ensemble Wakam. Haray mi salmini on minni on konkongol kadamal momo bemminati ka nder suudu mi hiwrike ɗum mi rota ɗon kadi mi salmina neniraɓe ɓen babiraɓe ɓen kotiraɓe ɓen jajiraɓe ɓen miñiraɓe ɓen rewɓe miñiraɓe ɓen worɓe nawnu ɓen Allah jeytanamɓe hoore jam moƴƴere sokkaɓe ɓen Allah ɓe yaltora ɓe wattal ko sokɓe kon marɓe ka golle ɓe respecta patron jiɗɗimɓe Allah golle ɓen yo Allah okkoroɓe kaɓe golle hara kadi kaka tawata mbuuɗi ɗin heɓoto. Donc no woni no mi salmini on hiɗon andi hiɗen mari invité ɓe molanaɓe ɓe invité noɗen ɗo ka tigi tigi ko hewti kon taw ko Amso Bobo Baldé woni ko hewti en koni hewtal taw o noddal kadi en fama taw tigi tigi ko honɗum waɗi men on ka laaɓi ha laaɓi koye e kanko wiyete Amso Bobo Baldé o hewti ɗo mi salmini on goto kala ko woni mi landike si tawi woni hiɗonge jang rewten ɗon salminen Amso Bobo Baldé e ndaare no fuɗɗoɗen émission on Bobo Baldé assalamu aleykum. Aleykum assalam wa rahmatullahi taala barakatuhu. On hewti e jaam ko jantum alhamdulillah tanala ton ko jantum tabaraka on accu jang ɓawo ton way alhamdulillah. Ok, Amso Bobo Baldé o hewtitiɗo o nanni en salmodire makko. Amso Bobo Baldé mbeɗen faala yo Amso présente men ko kanko woni Amso ko kanko woni honto e nder La Guinée Amso. Oui, avant tout d'abord mi wawa hewrade auditeur et auditrice Jama TV. Oui. mi hewro kadi directeur jon kadi mi hewro famille ji ɗin foppo kala wonɗo e darde en haray hiɗen tori jomum abono kadi layka e publia andi projet on ɓeyda yajude. D'accord. Donc Baldé Amso Bobo Baldé haray comme Kubiya comme Kubiya. Ouais. Ok, Amso Bobo Baldé komo Kubiya koye Labé walla ko oui, Kubiya koye Labé. Ko préfecture walla ko sous préfecture? Ko préfecture. Ok, Amso Bobo Baldé woni invité men ɗo musidɓe wonɓe darde Jama TV. Amso Bobo Baldé andira ko gimol. Amso Bobo Baldé no wodi ko représenté harana gimol ngol walla ko gimol ngol woni ko métier makko ɗen? Oui, Baldé Amso avant tout d'abord weltanike DJ Bouba. Merci. Ko wawɗo men noddude ɗo hannde kam andi tum goɗɗo wata wiide ko piihu gotum wawata wadde e Baldé Amso no jogui golle goo kadi ko bokka e musique on. Golle ɗen ko métier walla ko juste no wodi métier mo mi waɗata te kadi no wodi golle goo kadi ɗe mi jokki ɗen ɗon wona métier. Ok. Ouais. Métier ɗe mbeɗa wayande ko ɗum e métier walla juste Baldé Amso no liggo fi téléphone. Fi téléphone. Oui.
réparateur téléphone wala way juste ok voilà en andi balde amso bobo balde ko réparateur jo téléphone o ni kan no wodi golle goddo go kadi harana kadi yim gongol amso bobo balde ko hitande wonde iwi Guinée wala ko do jibina on jandi donc balde amjo ko Sénégal do mi jibina mais mi be natti men Fouta mawni ton ne ko non nebi kadi ko mi hewti e nder leydi Sénégal kadi retour on parce que depuis 98 hari ko mi pay kum mi naati nder territoire Dakar on mi woni Dalifort parce que mondial 98 ko Dalifort mi suivi dum hari on tuma ko mi wacci bu bees ouais am su bobo balde musique ko Guinée fuɗɗiɗa ɗum walla ko Dakar fuɗɗiɗa wadde musique ko Dakar ɗo mi fuɗɗi wadde ɗum ouais est ce que ɗa wawi min waɗande résumé no fuɗɗoɗa musique si tawi woni ko mamaya watta walla ko rap watta walla ko dancehall walla autre musique ɗa wawi min wadde résumé no fuɗɗorɗa e ko honɗum e musique wonɗa e wadde donc aray ɗon kadi no welalan pour wawgol laɓɓinalngol jama o tout juste balde amzo ko fuɗɗoto ko rap mi fuɗɗori ko rap mi fuɗɗori donc andi tun sa yehi jande a wata wiide tun ko batun jangata sa jangi batun a haaɗi ɗon ara e andata ko honɗum woni yeeso donc ko ɗum ɗo waɗi tawi e balde amzo waɗi rap mais fewndo ɗo nini meɗen ka mamaya oui mais ko ɗum woni sabu ha balde amso bobo balde acciti rap yeyi e mamaya non wona sabu fof so accintinimi rap natnimi e mamaya par ce que fewndo ɗo ni la jogui texte ji rap ɗi andanɗa ma ɗimi waɗi e ɗimi kadi ɗimi windi no waali te ko waɗi ko waɗeteɗi donc andi tum comme ko grand alpha jo wi kom mo be e faale mum o ari e taw hari ko rap mais y a certain moment kadi andi tun aduna on évolué woni quoi mais est ce que amso bobo balde rap on e mamaya on wona kam mamaya amso bobo balde ɓuura andede ka rap ko haqiqa andi hunde nden ka wawɗa yaltitirde o ko ɗo wiyete ko ɗum ɓuraɗa andede fewndo mi waɗayno rap kadi hari miɗo anda parce que fewndo mi watta rap tigi tigi ko rap ƴettilan Dakar naɓilan Conakry gila mi fuɗɗi wadde mamaya mi heɓali ɗum ɗon taw ko rap ƴettilan Dakar naɓilan Conakry donc dans ce cas mi iwri Conakry mi ari Fouta mi iwri Fouta mi arti donc on tigi heeɓi difficulté ji seeɗa e mo on bon woniri noon mi deƴƴiti ça fait fayda ko yata e 3 ans tawi miɗo deƴƴi jamam fof wiyere andunoɓe on tigui ka rap bon no lando ko amjo honto woni parce que on tuma hari meɗen formi groupe amen no wiye TRB Deg TRB Deg mana de tribunal rap Guinée tellement que rap on no wonirno engagé noon tawi ko noon min ƴettiri rap on voilà donc mi waɗi komi iwri ɗo mi yehi Tamba mi woni toon mi probléme komi heeɓi wona probléme fi haray goɗɗum ngo ko nawnare heɓnolan donc mi woniri noon fayda y avait 3 ans tawi mi tertike fi mum carrément mais en 2013 komi waɗi retour Dakar ɗo mi continue ɗon kadi ɓay mi ñawdike ha mi samori grâce Didier Diouma mi yehi ka makko ɗon miɗo répéta ɗon son on ton wila Amzo pourquoi pas tu essaies pas a wata essayde pour waɗugol mamaya wi momi mais mamaya on no metti fi seeɗa o wi avec voix mo joguiɗa on sa lanci mo e mum a yi'ay hoorema seeɗa e projet ji ɗin wi momi ok inchallah parce que ɓay mi ƴettanimo ɗon garanti wi momi je veux essayer son goto ndaren ko honno wawata yarde mais fila mesure kam mi waɗno on son noon o apprécie mo moƴƴa courage bon mi yawti quoi ko ɗo fuɗɗi ok mi sikki tun rap mamaya Amzo Bobo Balde jama on ɓe andi ko rap o fuɗɗori
mais Amso Bo Balde ko rap naɓe mo Guinée waɗi ha o yahi Guinée Ouais. mais Amso Bo Balde est ce que no waɗi album e rap walla o ala album e rap mi waɗino album rap rap mo yaltali e gonga e wolan mi prépari donc fof non a préparé album mi prépari album o fof makko arsidrama ha gasi mais o yaltani o yaltani donc ala album mi ala album yaltuɗo rap ko single ji woni Ok. yaltuɗi e rap niveau de rap ko clip ji jelu Amso Bo Balde mari non niveau de rap o rap ni mama ya mi ala clip hay goto mi fuɗɗino noon tournude clip kono laati neɗɗo on ko kawanko andi ko no faala ko Allah lan ɗon andi ko honno wawata latade ouais. way ko honɗum kalino clip on ka rap kali kadi album o parce que bon ɗon dal ko immorde subhanahu wa taala on ouais. ɓay rap on ni yehi ha min fuɗɗike tournage Ouais. ɓay ko bakay ko won nanan e tournande Ouais. bakay ko hari on tuma himo Dakar ɗo Ouais. ne dal ko subhanahu wa taala o rek andi ko honɗum waɗi wawi ha kadi. haɗi ha ɗum noon donc kali ko nawnarden ko e tournage on tawma non nawnar nde wona e tournage on Thailand nawnar nden ko Thailand ko mi yehi Conakry mi ari Fouta mi yi Fouta mi rutti Dakar ɗo e biro an nawni mi immi ɗo mi rotti kamen tawi hilal liggo ka usine Madar mi rutti kamen toon après mi wondi ɗon ha Allah walan ɗon okki ɓe cellal mi ruttiti ga noon mi woni Tamba ouais. ko nawnar nden ko Tamba tawnolan ok voilà musidɓe wonɓe darde kanko wiyete Amso Bobo Balde en gandi ko rap o fuɗɗori mi landike mo rap e mamaya ko honto mum ɓuri andede o wilan e haala makko himo anda nokkel ɗi non mais so daari ko rap woni ko ƴettimo ɗo naɓi mo Guinée direct Conakry bon si feƴƴi ɗon mais au niveau de Dakar hande mi wawata confirmude mais min en personne Dj Boubako mi andi Amjo ko mamaya on mi andimo te public momi woni yirde Amjo on kadi kaka mamaya effectivement mi anda noon moyenji ɗin ko honto e mum ɗi ɓuri heɓade mais pour an mamaya on ɓuri wadde développé Amjo ke rapport joni ɗum ɗon ko an wawi men fitande par ce que public mo marɗa ka mamaya on e public rapport hombo mabɓe ɓuri wadde ɗuɗude dal alhamdulillah rabbil alamin andi comme komi atti wolde kom neɗɗo no andi ko no faala ko Allah la noon andi ko latoto public no wodi e rap comme no woniri ka mamaya noon mais mo be e ka Allahu lan ɗon jonnirimo ko ɗo wawata yaltirde mais an hiɗe nokkeɗe ɗiɗi noon min gilange nokkelɗi ndi noon par ce que hande sa nani songa rap a wiyata ko Amjo oɗo woni e wadde mamaya miɗo mari noon public mamaya alhamdulillah rabbil alamina miɗo weltani famille ji ɗin fo public noon wona mamaya mari public wona rap jogui public ko jogui public ko golle moƴƴe ɗen ka golle moƴƴe ɗen ko ɗen noon jogui public sa waɗi ɗo mamaya honnun tigui de tawi golle ɗe si moƴƴa tawi woni golle ɗen moƴƴa a heɓata public sa waɗi ɗo noon kadi rap tuggotoɗo kasaman hara jippini ko Tupac addali faami te kadi ɗon kadi sa waɗali golle moƴƴe rek tawi kadi ko zéro andi voilà ko noon tigui woniri on nani Amso Bobo Balde o inni en e nder émission men on ɗo o ala clip ka rap o ala clip ka mamaya ko Allah lan ɗon noon waɗi timmali ƴewna fuɗɗi projet ji ɗin mais gantu heeɓi o jonti ɗum ɗon tagu ɗon par ce que kanko andi ko ɗum waɗi laato joni ɗon ko watten yiltoɗen ka régie ɓe hokka en clip goto ɓay hara e jama on no heɗiti en ɓe daara clip on hara foɗɗen seeɗa après yiltoɗen kadi par ce que hiɗen fuɗɗi e gaynal taw inchallah acca ma en ka régie merci mi haaldi e babema ɓe inni kamɓe kaɓe suɓanima ɗon oɗon jonga
Voilà musidɓe wonɓe darde Jama TV émission la Guineke enen e Dj Bouba mi salmini on goto kala inde mum nde hettor mum ne mo kala ka jooɗi ɗon heno ndaara mi hewti mi konkanima mi salmina Dj Layba mo duwano arde ka émission ɗo mi yaadimo mi anda ko no waɗi en ko ni la même chose mais quand même en salmini ɓe landi ke so tawi woni ɓe jang en salmini famille maɓɓe en fof onon wonɓe darde Jama TV hino ndara émission la Guineke na haɓɓiti émission o ratata ɗum mo bemon ka wontiri mi salmini ɗum kañum e ɓeygunde mum nden fof mi landike so tawi woni hiɗon e jaam se wi ɗon mi artana on ɗo seeɗa avant la garta e am so Bobo Balde fewndo ka fewnɗen ɗo ni ko ouverture école ji ɗin fewndi so yino mi naati ɗum ɗo ka nder émission ɗo ko pour ko mi wolanno en ɓaawo woni ardude ɗo honɗum waɗ ɗum ko fii fayɓe men ɓen ɓorde inna heccanki école no udditade yo yimɓe ɓen yaw windito meɗen yaade men jinda ka école ji men ndaara situation ji woni e feƴƴide toon kon si wolama e seetinayi mettinen hara koko enen waɗi ha ko mettata en kon enen nde jibinande Pulu Fuuta hiɗen wedditi seeɗa e ɓe ɓiɓɓe men ɓe tanden ko honɗum en ɗaɓɓantaɓe kaydi jibinande très sincèrement moƴƴa ɗaɓɓan ɓiɗɗo ma on kaydi jibinande si yeehi ha fewndike ka o natta école ɗon sa naɓimo janngol école a heɓata probléme no woodi men ka ɗaɓɓay ɓe kaydi jibinande ndin ha para ɓe weddito e mayri ha ndi bona adina ɓe probléme no woodi kadi ɗaɓɓay ɓe kaydi jibinande ɗon ha gayna ƴetta kaydiji ɗin natta ɗi Guinée nattida e fayɓen ɓe nunana fayɓe yo fayɓen ara pour janngol ɓe acca kaydiji ɗin toon ɓe ara tawa noon naadugo payko ko jannen ko probléme par ce que kaydiji ɗin accama ka men ɗi arama ga jonno ko gaɓe faala e fayɓe janngu wattanen yiila e ɗum wattanen yiila e fiiɗi kaydiji ɓe fayɓe men mo jibinanama Bobo yo on tigi toppito kaydiji makko ɗin o mara te kadi ɓe jibinanteɓe enen ɓe wona ɓe jibinanede lan andi worɓe buykas no heɓa erreur fi kaydi jibinande Bobo ka dikkuruji ɗin no adda erreur molnaɗo e baba Bobo wonɗo e dikkade walla nene Bobo wonɗo e dikkade surtout ma baba Bobo par ce que ɓe continue e jokkugol debbo on o yaha hôpital o heɓa carnet makko ɗen piiji ɗin fof ko duwa ko fof ɓe waɗa est ce que on faami jentela moƴƴo ko moni haalande on de probléme on honto woni debbo on so woni so wiɗo o yahay hôpital piiji ɗin fof ɓe waɗay ha ñande o jibini so jibini ɓe yahi ɓe yaltinimo ka hôpital ɓe jonnay mo certificat accouchement makko on honto noon on jonguro manaɗa hoore ma ko premier ɓiɗɗo makko on heɓata probléme ko on certificat accouchement makko mo hendude e carnet ɗen ƴettugol on ɗon bimbi ñande Bobo on heɓi une semaine o jonta inde makko nden ƴettugol ɗum noon yilto ka mairie déclara ɓiɗɗo makko on ko ɗon ɓe mari probléme ɓurɓe no sikkude si ɓe heddike certificat accouchement e carnet ɗen ɓe hoti ka suudu hande kadi lanni Bobo on heɓi kaydi jibinande non hara o heɓali kaydi jibinande carnet ɗen ko jokkira ko fi no nene Bobo on wawala ñawdorade Bobo on si jibinama kañ kadi o continue ñawnagol e ɗen carnet certificat de couchement on ko joniraɗamo ko pour ƴettugol mo naɓa ka mairie holla o ɗo certificat accouchement kaka hôpital ɗo ɓeygu an jibini ɓe jonila ɗum ɗo pour mi addu ɗo mi déclara mo jonno lan kaydi makko extrait de naissance makko heɓa bulletin de naissance joni noon ko ɗon dikkuru on ko ɗon heɓata probléme kamɓe heeɓi certificat fof kam pour maɓɓe ɓe sikkay hara ɓe heeɓi kaydi jibinande or que wona noon haray kaydi jibinande ndin heɓaki ɗum no trompe buy kadi ka ɗaɓɓugol kaydiji ɗin fewn ɗo ni par ce que ɓe naɓay certificat accouchement on e carnet ɗen ka mairie ɓe genda a bon o ɗo bi o jibina heɓde joni aɗa ɓaali kaydi makko il faut waɗamo jugement no woodi woɓɓe men gasi innama jugement rek ɓe sikkay si ɓe yehi tribunal
ɓe heewira yette soɓɓe yetto Diallo yetta soɓɓe ɓe sikkay ko kamɓe maɓɓe to ɓe taɓɓe yora paɗe en jogodirta non pardon joni noon ko waɗi simi waɗi ɗum ɗo ko enen fof wonɓe darde ɓen e min wonɗo e wolɗen e goɗɗo goo ko yehi yetodiran si tawi ɓeygu ma sowike a ɗaɓɓanimo carnet a naɓimo hôpital ha o jibini a jonnama certificat accouchement o ko ya wonde makko ha ñande jontuɗa bom ma on inde nde a faami ka si weeti bimminde ñande ƴettu carnet ɗen e certificat accouchement on e carte d'identité ma on e carte d'identité ɓeygu ma ɗen naɓa ka mairie déclara bobo on ɓe landuma bobo on honno inte wowla jonnaɓe carte d'identité ji ɗin ɗiɗi ɓe argiramo hande kadi lanni ɓe jontama e kaydiji ma ɗi ɓe jonta ɗon récipus ɗum o resi bobon timɓulo a faami sa waɗi ɗum a heeɓi bulletin de naissance ɓiɗɗo ma o mais kala mo waɗa ɗum a joɗodi e kaydi a sikke aɗa jogui kaydi mais taw hara joga hak kaydi haray ko ɗum ɗon wonno komi wattanayno on pour en wattan yiila e fiɗum ɗon e sen iwi ɗon mayin e Bob Balde ouais Bob Balde ala clip en ɗum ɗon en yewti ka mamaya ni karab juste e album kadi yaltal hay nokku go e mum ouais ka mamaya ni karab ouais e Bob Balde ɓaya fuɗɗike musique mi landoma musique on a muynu walla a sincu ka nder galle mum a muynu ɗum walla a sincu oui no welanmi on question noon musique mi muyna ouais tawa musique ka nder famille ouais ko min woni premier waɗɗo musique ka nder famille honɗum woni piro ngon hakkunde ma e famille on fi musique on ɓay ko an fuɗɗi ɗum ton non piro hay fof so waɗali han rien du tout hay fof so waɗali ça veut dire taw kamɓe ɓe weltanima non ɓe weltaki kono andi mo ɓeynumari part de responsabilité hoore mum ouais goɗɗo ko ƴettantama responsabilité ouais ko ha certain moment si à certain moment ko an ƴetta responsabilité hoorema ok satti seeɗa nder ton ne ɓay komi yiɗi wadde ko miɗo yiɗi wadde mais y avait des conditions ji ouais ɗi mi garantini ɓe musique waɗata ha mi waɗa ɗin ɗon ok donc nde yewɗaɓe walla nde ɓe andiɗa wadde musique woodi no condition ji ɗi ɓe jonnuma an ƴettanɗaɓe garanti ɗin ɗi ɓe jonnuma a wattade e nder musique on si allahu lan Wano ɗo honɗum par ce que min poɗodiri moƴa non wano honɗum honɗum wano honɗum honɗum wano fimgo cigarette wano fimgo drogue wano yarugol beere e honɗum kadi par ce que no woodi kadi ko artiste ɓe watta goɗɗum ngo kadi hoyreji ɗi woɓɓen kadi yennayi non min hay mo yilanto no andi mineyra kadi needi hoyde wana goɗɗo watama amso wona yeeso hollata kaari ko moƴƴo walla kaari ko bonɗo a faami ɗayaɗo yeeso goɗɗo har yeeso gono kaani kas oui mi tawa ɓernde no laa pos ko haqiqa ayiya kadi goɗɗo ɗo tawa yeeso ngo no laaɓi pos oui mi tawa ɓernde no ɓawde dik a faami donc ko kuuɗe ɗen hollita kaari ko moƴƴo walla kaari ko bonɗo kuuɗe ɗen hollirta ɗum noon Ouais. kono ɗa andi neɗɗo no comportiri wo sa haynike mo anda yoɗo ko comportement makko on non mais sa ndaari comportement sa yeeye tawi ngayuru ndin ka fello ene wattu felliti an tigui hoore ma non lan rek non siko comportement non lan rek sa tinodire ngayuɗe andi ko non mais non way mais andi ko ngayu mais sa tawi comportement mayɗo nga sikka ndi ñaaɗa par ce que ndi waali ndi deƴƴi ndi waali a faami eyi kono sa memminide non na sa memminidi won say kay tigi ndi maƴƴa sa ndi yowo e mahara memmina ndi ara koye lawol ma wonɗa donc na comportement o darde a faami ko kuuɗe ɗen ko on tigi woni adde konko ɗum ɗon wonde darde mi andi hunde fof kono goɗɗo ko no ne'ira wo ko noon o yarata non parfois kay non kay non mi jaɓani wona honno so waɗi saliɗa non aɗa andi si mi wonanima kabi sali ɗon a tawa lan tawa ɗo waɗi facilité kono noon mi jaɓali an a jaɓali mi jaɓali goɗɗo kono neyra noon ko noon o yarata himo yarno mais na 100% goɗɗi goo a tawa emo darayi tawi mo darayi neɗɗo noon no woodi walla wooda no woodi voilà woodi kono andi ko comme wolanma ko rek mo ɓe no woodi ka ƴettata part de responsabilité par ma hoore ma spécialement
mais min komi ƴetti garantie kon ouais komi andi mi ƴetti garantie ko e nedi ndi mi ne'a ndi no mi ne'ira noon ne mi renano ɗum noon bokka e projet ji anni ouais non mi faami sake ɗi andi parfois way émission ji ɗin aɓe nayi piiji goɗɗi goo ko mawɓe watta ko mawɓe ne'irimo noon il paraît que no woodi no mawɓe ne'i tawn tigi o akkita ko ɓe ne'imo ko ko naata e goɗɗum ngo ko annduɗa hoore ma hara bokka e ko ɓe ne'imo ko no woodi noon piiji busɗi joomum jokkata tawa ka needi o itti non mi yedda ha joni no woodi par ce que sa calcule hande pay kumma si a ne'i kum si a ne'iri kum ñaamu janɗa waɗu ko faalaɗa on ɗon ko noon ne'irɗamo ñaamu janɗa waɗu ko faalaɗa ka woni pay kum noon ha o mawni o mawnidi e ɗum ɗon on o fewata ka bedda mais waɗu ko falɗa attention non Amzo waɗu ko falɗa kadi signifiyali ya yaw yenno ya kaari walla ya yaw wujje ya kaari walla ya agresa kaari sa liberi payku ñaamu haara to waɗu ko faalaɗa ko waɗi wo no hawri ko ya jeejumo okkama 100 francs ɗumani jeejiramo e hoore ɗum ɗon ɗum a hollali mo ɗum ɗo waɗetake ɗum ɗo ko ɗum ɗo watte ɗum ɗo ko accete ɗum ɗo moƴƴa ɗum ɗo manake ça veut dire que ko antindinimo ko watta ko par ce que hande exemple paykumma no wawi yaltude ka yaasi ɗo a faami o waɗa déga ɗon goɗɗo tappamo saabu probléme hum kum o waɗi kum o ara bambana paykumma kum ka no woodi waɗoɓe woy woodi waɗoɓe e on ɗo wona kanko ne irimo noon oui ay wonda ɗo e paykumma ku yenna wiyeɗa ɗum ɗo wattake wata yennutu acciramo noon fanki andi o continue o continue ok va continue joni ko noon o yarata noon ha mawnira noon joni ko on ɗon woni dal jaɓu ñaama waɗi ko falɗa juste jaɓu fewnatamo voilà fewnate ɗon noon ko honno fewnite fewnate ɗon voilà fewnate ɗon so waɗi ko aali koye ruttumo hollamo ɗum ɗo ana ko mboni ɗum ɗo ana ko ruttugol ngol façon honno ruttitamo voilà juste parce que ɗum ɗon ko needi mi sikki ko a wonda e haalde voilà ko needi jono honno noon ne'irtamo ɗon ruttamo honno ne'irtamo e pulaar no wi lewru saria no woodi andi ɗa andi pay kon siko juste pay kon siko memiɗo e yiite andi o naɓitata junngo gonto par ce que mo andi o sumitay ɗon woɓɓe woɓɓe waɗa woɓɓe to ka e weddinaɓata nangata yiite woɓɓe ko pay ko wiɗade min ɗuma noon woɓɓe eyi si o naɓi junngo o sumi o ruttata gon woɓɓe awa woɓɓe mi jaɓiɗo faami kono pay ko ma so yenniɗo goɗɗo a tappimo lewru saria a ya piimo ko piggal gañaga walla wigo ko ɗuma de hay goto autorisé ka yo piyu hay goto autorisé ka piggal non eɗeɗe needi no addi lewru saria ina ya piw andi no woodi no woodi ko jama o wiyata ko jama o ƴetti ɓe inna o boɗe ɓe kamɓe ɓe kamɓe ɓe piyata faami teworkele liggoteɓe boɗe ɓe jogiiɓe fayɓe no andi si ɓe woni ka nder suudu si ɓe piyay e si ɓe piyata ok Amzo mi nani ko wolɗa kon mi sammini kala wonɗo e darde Jama TV fewno ka wonɗen ɗo ko enen Amzo Bobo Balde Amzo côté ka rap est ce que ɗa wawi men waɗande ɗo plaque back honno wiyete acapella ɗum ɗo somma rap goto ka rap mi nalma ka mamoyaɗe ka rap min nana dande Amzo nden ka rap ne e ɗiya soñji way ka rap de mi haali ka rap ah bon no wawi wonde acca bisimilla jigo yes Amzo Bobo Balde nigga coup de fall I dep represent nigga Kubia ma bat micro ma bat fuloy dal ni mel ni bal ni tàng jër ni mel ni xal dëgër kecc mel ni dal Bobo Kubia commune tigi ɗum ko olof ni minen ko pular ngam men faala non voilà haat negi fonke rap negi kono ay mbelle MC dolle jogiti kaydi dolle maketeki dolle mi hokki you ɓe anda mi susata fiji go derto mi wolata ɗo quoi yes
mais Amzo ɗiɗo ko soñji ɗi yaltunoɗi ni walla non ko andi si mede natne ɗum ɓe nano tier bi dëgg tier bi dëgg andi ko ɗum ɗo mi natirayno so joomum sino natde ko waɗirta bakka ka ka simo natde ko concert voilà juste ok Amzo Balde rappeur Mamaya joni ouais. Amzo no woodi couleur ɗiɗi entre Mamaya e rap ko ɗum ɗo mi falaya firtamen ko honɗum sendiri ɗin couleur ji ɗiɗi ça veut dire ɗande minuma ɗo joni a waɗo acapella automatiquement mi yiiɗa sansa quoi sansuɗa wawɗa wa non fata rek sansuɗa wawɗa wa doño ɗandi kam wino rap on no sansuɗa couleur automatiquement artiɗa rap est ce que a faami donc te miɗo yi guila invité ɗa ɗo chutilma on ko chutil rap arɗa hande par ce que ko rap watta chaîne waɗa ɗi kapiji ɗi waɗɗon ɗo est ce que a faami ko ɗum sendiri watto rap ngol e watto Mamaya e manière ji mon ɗin sur scène non andi hunde be e façon culture mon on ça veut dire donc ɓornagol Mamaya jeeya ɓornande rap jeeya ɓornagol non même ka beno waɗi chutil mum non ça dépend e style am mo yiɗuɗa ɓornaragol non ça veut dire ça wiilan sa wiilan ka rap ça dépend e chutil mo falɗa ɓornade e rap on e ko ɓorno ngon là je suis d'accord kam Mamaya ɓornande Mamaya nde ça dépend e no falaɗa ɓornode e nden ɓornande Mamaya ɗon lan jaɓi mais ça dépend no fala ɓornade noon hawtodira kanji ɗiɗi mi jaɓali mais ɗum ɗon an a jaɓata ɗum ɗon mais no jaɓini non jaɓinaki parce que non Bouba a yii rappeur jo ɓorniɗo grand boubou ala mi yaani hombo joni mi sitane clip uji go ɗi darta non na clip minuma de a faami na clip mi haalama de lui qui wonɗo e arde e hoore pujum waɗgo concert hoore pujum waɗo concert oui mais no woodi rappeur ɓe waɗa ɓe ko ɗum waɗi si wima mi ça dépend e neɗɗo on ko yiɗi ɓornade ko Amzo joni tan yaw ka woɗɗiti awa Amzo par rap e nder ko waɗɗa concert ji ma rap ɗin an Amzo Bobo Balde ko combien de fois ƴawɗa hoore pojum tawi ko sabadoor waɗɗa grand boubou hara koye waɗni fertoɗa ni meeɗa wadde ka oui ok kon ɗum kadi waɗa ɗum kono aɗi mi waɗa ɗum donc Allah yiɗa fenade fewndo mi waɗata rap mi ño'a doleke jano kono a waɗa e keppiji jani mi ɗo soodi keppiji jani kañumma e chaîne ji jani no sen noon mi ɗuɗa ɗo koy ko ɗo wiyete laggiɗo tengono mi waɗay scène a faami ina waɗi scène ça déjà o ko chaîne rap miɗo waɗi scène non waɗa scène rap scène basake wigo ko rap mindi o chaîne ɗo anduɓe ɓen fof ko no waɗi rappeur ɓe watta scène non mbiɗo andi mais sa contiɓe e nder capanɗe jowo sa contiɓe watta chaîne ɓen si ɗuuɗi ha ko 2 personnes heɓata mais no wona oniro no woodi ɓe watta non na ɗum ɗon siɗa andi si innama temedere a sortiɗo ɗiɗo temedere o manquay kono temedere on a tawata doole maɓɓe ɗen no ɗuytori comme ɗiɗo ɓen ko ɗuytiɗon kon en tout cas dal ko wata ɗaɓɓutude nder tan kon ayi en tout cas da rap watto maɓɓe gon e Mamaya wona gotum en tout cas dal mais pourquoi joni pour honɗum siɗa yaade concert Mamaya a wattata ko wattande rap ya waɗa concert Mamaya min silam fokkiti kala kam yata ɓornande ande mi sansata ɓornande siko rap siko Mamaya mi a fof ko gotum ɓornande ande min ɓornande rap nden ɓornandoɗa kadi ɓornande Mamaya siɗa yaade concert yimɓe ɓornande ande ko min ko ça dépend e style momi yiɗi ɓornade ɗandi no woodi ɗi chaîne ji ɗo kadi brillata kono hondo hiɗa andi no hattade briya ka woni ɓaray ko hattade briya ko sawre kaka juulirde sutiɗa ko ɗon tun hattade briya ça veut dire andi honɗum mi faade silan haalde mi yey rappeur ɓen onon hiɗon waɗa contre Mamaya non mais te an hande joni ko a rappeur a arti e Mamaya juste mais an a yii rappeur jo waɗɗo contre Mamaya bien sûr
sabu on wadira contre mama ya sibe comme joni o acapella mo da waddo ni no wodi wadobe acapella harabe na menen ko me rapper wona me mama ya harabe yima maño duman hara ko contre be carrément woni wolde wona contre de non mais bien sûr hedo lang hedo rek afami mo be no wodi style mo yaltirta mo be no wodi style mo yaltirta mais on tigi no way wadde style o ndako min ko mi rapper non attends non not la rek joni mi jabi mais da way wadde style mo nanda hoore mako style rap ko min ko mi rapper mi yima tasina rap watto angon ko watto rap wala sifa dum mi hara akkita e nugol mama ya na mama ya ni no hada adresse goddo no adresse ay goto mama ya dum sawi rap amema goddo rap wiida wa ko dum wadi sibi sawi mama ya ara men non jamais jey mama ya wi mo be mama ya be jey mama ya kambe jey mama ya bien sûr kombo no adresse mo oui mo mama ya on ibo baba ya bien sûr adresse non hande saya non attends jamanu jintende Amadou Amjo hande sa yalti kam beddo do a wadi o kepi a wadi panlo njano a wadi o chaînement a wadi t-shirt wan njanal a darike goddo go wadoy bodium wadi panlo simple est-ce que a fami hara wada kepi on darodi exemple mo ma halande andi an ko an wadi ko mi wi ma da mais hara ko an woni wado mama ya on exemple o da o wada simple o daro mais hara kanko woni rapper be si be inni beedo do kombo ni watta rap da sikuda kombo be watta joxon kombo be sapoto hombo be sapoto mo be ko golata ko no be sapoto no afam adandi amso do ko do wete la gineke sabu ko mi fala mala ndade ko ya répondant carrément mais ko don nan joni am bu kambe don dido ko hombo wete ko rapper si ndama be dal dido ko kari ko odo ko hombo rapper justo minani ko holda do hombo wete don ko rapper hombo wete don ko rapper je ben non dido awa taarde darda kambe dido ameda andude golle mabbe do wiya odo ko dun do non amso naam ibe beno jentende mi utay non go telephone on woni e bewdutu ok joni ko ni wonde wadde musibbe wonbe darde Jama TV enen Amjo Bobo Balde mi okka on clip goto yiltoden Amjo Bobo Balde utte numéro telephone on himo landi mo question o jabal la répondre mi inni yimo mama ya watti do style rapper harada wadi kepi o kepi makongo e kepi ango nago tika o yi ndare ina di goti bon wata chaîne sifa mo wadi on wada t-shirt njano do ngandi americain ji wada panlo njano wata de pade mabbe kadi njane daruda hala ko an woni yimo mama ya on kanko yimo rapon o watto simple be daro kambe dido si be lande ke don beddo ko mbo yoni rappeur ko hombo sappete o wilan don mo be ko hakkil mun ko yeey ko jono meden landi on haray banque résultat o jetten o clip do arten non utta numéro téléphone non dum do il faut parce que jama on be jenti en be ndar den kadi jama na jenti non amjo mais non c'est pas venu là pour projet rappeur non ça veut dire voilà jono mi fala no comme arado fi style rappeur mais mi ko mi yaltini dum mi fala ma andinde rappeur be marche style mabbe mi namano boni sakko na woni hara ko fi sabotu golbe mais style mabbe on kala ka be représenti yido be o anday o do ko do woni golle makko den direct par rapport de mama ya be do way nadde der public on hara jama on andal sa o ko jo mama ya sa jabuno dum no hayno mais rappeur kadi no nata e public on hara kambe kadi ni awata video o do ko jamais non si concert wadi hara rapper jonko jouo don de nyande jouo mama ya on ko jouo don de nyande sibe ardi ko rapper jon atete anditede que jouo mama ya on sabu hondo wattongo tuno way andinde o carrément pourtant le no wodi watto raybe non ta wana be rapper be voilà mais toujours do yido be dum do ko aski ki atto yaade ko yugo o ko rapper jo ko sa jabino dum do fejje ok main karisi ole bon dare do clip goto après arten Amjo acha bismillah Boma bari wake mobe sorry for your not to kakan
mobe. Sorry for your not to kakang. Asika sorry yo, minya ma, e minya oda, from no one day. Harebe ye jitino kambe, kobi be himbe bembe woni fello de. Harebe ye jitino kambe, kochudi himbe bembe woni lanchu de. Harebe ye jitino kambe, bandirabe wobe gobe woni fiolude. Harebe ye jitino kambe, irabe wobe gobe woni felude. Hele mi yota onjama, wali ubale. Toriko kakang, imamu kakadudal, paibe benkalekol, awalando konet, kohonu wadi, bedu dilino leji kale, lagine sava mal. Oma bari, de lutte contre les ennemis de la Guinée. Mon pays, ça va mal. Kotoko Nouadi, Bisikonomi Mali, Aya Ari, Eya Minaji, Aya Ari. Kotoko Nouadi, Angaja Bata Fondu de Egotu. Kotoko Nouadi, Bekambe ye jitino. Be wawi haldu de kono be wawata ladinde. Go be halbiko. Onoko Nouadi, oh Nouadi, Betolanko Nouadi. La Guinée c'est la famille. Ina Kopul, Mama Linka, Nako Soso, Mako Toma, Afrique aidez notre pays. La Guinée ça va mal, aidez-moi. Kotoko Nouadi. Voilà, kono tigi woniri mboma bari on nani au niveau la Guinée ça va mal ko ne fe donc moƴƴani musidɓe wonɓe darde Jama TV émission la Guinée ke enenge Dj Bouba invité men on Amso Bobo Balde balay de nginna yo wala ngeen do acapella mama ya goto jomi do fara en utande numéro téléphone on wawen continde e fala do nodde o nodda don pour wala participer ka émission haray numéro téléphone on ko 78 116 82 38 78 116 82 38 pour yen yewtudu fala do yodde am so Bobo Balde pour émission ji ding arteng e mako Amjo ouais mama ya on ko sonji jel marda boy oui konto tako awe no di 6 mama ya way hara ko song officiel créana di bit wala ko bit poda wonda juude mu créana di bit oui ok am so Bobo Balde sonji mako din ko kanko winnanta hore mako texte mako wala da mari windano ma texte ko mi windanta hore ma oui texte ma on ko histoire wala ko love gigol quoi bon ko gigol oui texte ma di foko gigol wandi no wodi gigol no wodi ko na gigol ça fait no wodi histoire no wodi gigol andi kadi ay gigol goddo konki de ok allez-y ay gigol kadi no wodi histoire gigol donc sonji ma din 6 di yada studio moƴƴinɗa ɗin ko giggol mais nder giggol ngol no woton histoire giggol mo waɗɗa texte mum ko goto walla ko ɗiɗi y avait 3 donc a waɗu 3 monaɗa hoore ma ko giggol ngol
waɗɗa 3 mois ɗawre ma ko porle wonɗo e nder giggol ngol no woodi songo sa hettike mo a tawa hino giggol hino histoire giggol ah bon e nder songo to honɗum addi ya waɗɗum andi adda ka fuɗɗode ara ka hakkunde adda terminaison o ça veut dire fam ko mi yewti non mi faami non andi ɗo wonɗo waɗu aberge ça veut dire a waɗanan A B C sikko noon woliɗɗa a fuɗɗi arɗa hakkunde yaɗa ka finition voilà mais fuɗɗonde woni honɗum fuɗɗonde woni giggol ngol hakkunde on woni probléme giggol ngol la finition woni jamfa giggol way goɗɗo noddi fadnare se wawi mo hebde allo on jarama aleykum salam awa nala toon ko jam tun no ɓey nguure alhamdoulillahi ko homɓe ko hontonodo toon no mi ñawlike inde nden no ɓeɗo mi anti ɗo sa konngol ngol ok bisimilla ok vraiment ko remerciugol invité jo moɗon merci beaucoup Omzo Bobo ouais min noon mi dakorali ko wiya ɗon Omzo Bobo on jandi joni ka voilà ko Omzo mawɗo Omzo Mokoba awa par ce que weltanomo weltano on kañum kadi e darande moɗon nden merci beaucoup e feema artisiɓe wonɓe ɗo ɓen merci ko Allah awlan ɗon jogii joddi Allah awlan ɗon yoɓom allahumma amin allahumma amin weltano kañum kadi e dariɗo ha udditanen oɗo télé merci vraiment kanko kadi Allah protège mo amin en fait ɓurta nawrude émission on yeeso allahumma amin allahumma amin promotion ji ɗin ara kañum kadi par émission on merci beaucoup bon haray Omzo mawɗo ɗon miɗo weltanomo jarnamo awa Omzo Mokoba nam ngayuri no wayi jarama koye nala toon ko jam tun no marsude saɗa yawnaki alhamdoulillahi no golleji ɗin kono no yaade seeɗa oy seeɗa alhamdoulillahi ok min noon c'est le première fois gonga ko wiyete comme noddugol émission merci beaucoup mais hande on tigi wawata joɗagol siva on ɗon ronka noddude encourage Omzo Bobo félicita mo kañum kadi e battane darande makko nden e fema culture on merci beaucoup par ce que gila o fuɗɗi hay goto nan raalimo konngol bongol e fema côté ko culture ouais haray daalo yo konti ngal ɗatal ngol o jokki ɗon merci vraiment haray ko à cause de ɗum ɗon weltanoom wiya kañum kadi noon anniversaire on tigi tigi on haray africain on fof no duwa notade merci beaucoup le 22 inchallah haray do voilà kumpaji no nder toon nani awa sano jaɓi ok voilà aray o weltanama o weltanike kumpaji e wondi mabɓe fof donc Amzo c'est comme ça parce que eɗa andi émission sino waɗede jama on aray a sikkude yimɓe ɓen sikka e ala kay heɗede walla darede mais aray jam ɓen no acciti hakkille mabɓe ɗin e murandu mais oɗo noon o jaɓali wona bobo wo koya wonu Mokoba Amzo wiɗen nane ko giggol ngol kaɓal ngal histoire on ka ok goɗɗo noddi kadi ndaren se wawi mo hebde allo assalamu aleykum waaleykum salam on jarama ko homɓe ko honto noddo toon menen ko wonandema Médina awa ko honno inde mon nde Médina marché Fass inde mon nden menen ko Mamadou Maynete Mamadou no wayi ko Mamadou ɗuytu télé on taw a ɗuyta e télé on ɗuytu télé on non mi ɗo mi ɗuyti way bisimilla Mamadou haray mi jentike émission mo haray affaire o welila e muradou moƴƴuru merci beaucoup Mamadou hiɗa heɗade télé ma on ngo sa heeɗike télé on e wata yewde moƴƴa joni min mi jentike émission mo ɗo haray welila e muradou moƴƴuru awa Mamadou haray kadi o inatere ɗon Omzo kadi haray mi nanino inde makko
min are o inete do Omzo hari mi nani inde makko way are musique makko ko to men min jentike seedaji e majji are di wedi mais say do ay men tejitande do tay meden waydi tegitude ya asay ko duma dédicace to wona wadan to men way mais le problème ina andi bayna clip a wata tegude audio on do mais inchallah mais yettomo yo wadu playback seeda no acapella seeda pour weltingo jama on do problem ala ani do wunde o weli no murado modiro e bombe wadde ko e golle mon ko ok bonata salla jabi voilà ko non tigi woniri en salminimo Mamadou depuis marché face e wonbe telen Dakar Plateau Medina be fof be salminama voilà giggol est ce que la way men walande acapella son goto giggol malanda warma par exemple mo yidano wadi histoire wadi giggol acapella sera ni rek moju mu sera ni rek juste ce téléphone soni mais c'est que devino dilan c'est letter ari mais c'est que anel dilan yandi de yam fama baby mi fala ma yewti de no di ndare se way ko jedde allô allô oui Walaikum salam on jarama mala to ko fendi alhamdulillah ko hombe ko honto nodo ton Kajjetu Grand Dakar no way ça va meden ni nani awa edo munyi o weltana mo jarama mojjano merci beaucoup golle invité de men gollo ke do weltana mo mojjano yalla beedu programme amin Kajjetu ko yo sango joni yo ittu jam dum do bobo ko watta mawdo nani awa waaw ndo ngi natake bobo ande kadi wono no gata ko joma be ngure no billahi ka okay ko goto mo jarama merci beaucoup ko non tournu weltanomo merci Kajjetu jarama weltanama nani ok merci ko non tigi woniri Kajjetu depuis Grand Dakar o salminama bobo weeda si téléphone soni continue si letter ari me sekay kon el dilan yandi de yam fama baby mi fala ma yewti den habbasine bi mi jinay kida ango mi fala ma tinti den si tawi mi wulli ko an wade sabu baby ko an yehi accilan seri ko an yehi accilan me ko an yehi andi ka accilan yewtere maɗa ka noppi an no nata no ɓuɓɓina ɓernde an gondina cippo yeeso an falayigol a jooɗi takko an ay mais ka téléphone on soni sikkuɗa ko chéri ma lettre on ari tawi ko chéri ma mais nde gonɗi yalti ko tawi chéri ma yeeyi accuma ko saabu makko waɗi ha gonɗi yalti donc ɗon woni histoire on quoi andi sa calculé mo addi 3 parties o yima so téléphone soni si téléphone soni mi sikke ko kanko noddilan oui parce que miijomano e makko voilà oui mi sikke ko kanko noddilan lettre ari miɗo wiide ko kanko windanilan oui lettre on parce que miɗo hawji ƴettugo uddita lettre on ko lirgol message on tellement que komi faalama kon quoi oui ko noon mi yewtere maɗa ka noppi an on téléphone on oui no naata no ɓuɓɓina ɓernde an nden carrément oui juste komi yewtata kon mais gondiɗi no cippo ka yeeso an faala yi'ugol himo jooɗi takko an ko ɗum woni lan e wullinde am so a murtinayi jama ngoy a faami ka ok deuxième song parce que kaka studio ni wonɗen goy oɗo ko premier song ka studio on ni deuxième on ko honno wi deuxième on honto de ya woni non a waɗa mo acapella il faut non clip ala kay ko an woni clip on hande ko an woni clip o waɗu mo acapella mo koy to de ya woni jejanela mengidango chuna borankama ka ya denkama nina borankama mi jeje mana borankama bepila mbeyenila bebe chonchi andi fondi ya foko sabuma ndaru hibe jindato
non on sens bi répété mo do bi wulay be boba mais amzo juste on sandong ça y minimo accio naboran kama ouais naboran kama parce que ko mone nande jomba naboran ko mone nande ba mako ouais ɗum ɗon min welatala cuyaden kama naboran kama mi jejima naboran kama ça y mi yiɗa premier mi addi gigongol deuxième mi addi histoire gigongol troisième mi addi maleron nder ton mais joni kono mi faala andude wano oɗo somma ɗo accu naɓaralanka ma ça veut dire mi faala ande est ce que an o probléme ko probléme ma walla ko probléme gorejo ma kono ƴette ngoɗo taw allo ok o yeyi ko probléme waɗɗo e hoore ma ni walla ko probléme waɗɗo e hoore gorejo ma ça veut dire andi ɗa wawi welde goɗɗo ni haɗa jombani mo ça veut dire yaha o jomba o yahe mais ta a wata waɗa tenir mais a wawata kadi wadde hay fus joni ko histoire ɗon mi faala ande ko ɗum adde a winde o texte ha waɗamo juste o texte mi posamo hoore mi posamo hoore hay goto andi si wiyama artiste tawide ko neɗɗo on ko artiste andi no woodi wiyeteɓe ko artiste hara wanaɓe artiste ko sendi ɗum ɗon ko jon hoore a ndaray ko honɗum jama o wuuri ko honɗum woni e jama o min hande somi windi texte o joali e hoore am mi yaltintamo ok si tawi mi windi son on welali sikkitu goɗɗo no noddude tawren se wawi mo jedde allo ok allo yeyto somi windi texte mi répéti mo ha mi gayni mi tawi o natale ka nder ɓandu am o jogitilan comme giggol no jogortanmi noon no mi yiɗirta ɗum no mi falirte waɗira noon tawi waɗal noon son o yaltata hay so o yalti mi anda hara o wela ok mi sikki tu goɗɗo kadi nodde ndaren so wawa mo heɓude allo oui on jarama iɗon e jaam ko jantum ko homɓe ko honto noddo toon min ñawdi keynene meɗen jooɗi ɗo e aslem ray ok no ɓe aslem ray ɓe giɗon e jaam jantum no ɓe guure yedde Allah boyi ok lan faala ɗon petit ba ɗiggol settina simo mari clip petit ba ne eyyi ok ɓe daara ɗo petit ba clip makko haysi ko nene o men okkama nani eyyi si Allah jaaɓi inchallah ya pas de probléme ko gotum ok jiji e daara ngen ɗon petit ba nene on si men ɗumane keɗo taga en ɗon donc wona hoore am waɗi mi visa kadi e hoore goɗɗo mais si tawi woni hiɗa wondi e jamma o hiɗa andi ko honɗum public o wuuri a ndaaray ko honɗum woni e société on waɗa ɗum adda joɗɗinana jamma on te kadi si a ndaari ko woni e société on kon nde teguɗa e société on wo yaada e société on ok ɗon laaɓi poyi amzo ça fait ko deuxième morceau on ni quoi way ko troisième morceau on woni way troisième morceau on on ɗon ko fatou fatou way fatou seva on ɗon ko yave une dame ke wonɗo france ko kanko mi waɗannomo accino ɗeɗe gon ɗo yimana en fatou seeɗa oɗo goɗɗo noddi daren se wawimo de allo oui Kajjatu na Kajjatu de yaafi ko hombo yaafi mi farjawa d'accord merci beaucoup allez-y yimani en no kono de wiɗa ko fatou acca ñun cani en fatou seeɗa fatiyo noto langue mi jeeji ma dewiyam accu noto dala mi natiray timbi mi ya sewa ha kasare ko sabu ma nabimmi min ko sabu fatou min nabimmi on son ɗon ok ala goɗɗo kadi noddi ndaren so wawi mo heɓde allo on jarama on jarama DJ ça va bien ko hombo komin Hadiza Grand Yoff no wayi ça va no welde no welde nani wallahi ko onon tum manki ɗo no wondare fo ene e jang fop no e jang onon le ton ça va ko moɗen e jang Hadiza ko honɗum wiɗa ɗon an kadi
ah wiimi ko honno wiiɗa e Amjo Bobo Balde yi machallah mo wawi yimude ha kollan faala ɗon som makko gooto eyi walla o wacca minen Grand Yoff on o wacca ngonon Grand Yoff ka eyi voilà o hikkina Khadija yeeso mbiɗa habdino awa salla jaɓi a nani ka mi nani ka ko paari yo fuɗɗo joni awa gasi o fuɗɗo joni si téléphone soni mi sikkay ko an noddila Khadija si letere ari mi sikkay ko Kadiatou noddila yande Khadija fama miijo ma e faala ma fof pujirɗi joni noon Khadija yo lo bëgg yalna e jaam amin Khadija or kala ko miijiɗa yo Allah lanɗo waɗane merci beaucoup Allah fare kala ko faalɗa min ni noon rencontre on e Amzo ko e samedi le 22 a ñaani samedi le 22 ñaani d'accord t'inquiète ala problème Allah newntawna en aussi allahumma amin surtout ok la hiwromo ɗon moƴƴa merci beaucoup Kadiatou merci Khadija voilà ko noon tigi woniri ok Fatou ɓayen feƴƴe makko ko sombo kadi hombo kadi hikkino ɗon bon buyno hikki ɗon ok Amjo mi faami joni soñji maɗi presque ko giggol dal woni titre majji ɗi fof kadi ko an woni windande hoore ma mais ko rap kadi ko giggol yimaynoɗa kadi walla non rap meeɗa yimde giggol tonko degentan hardcore mo waɗayno degentan hardcore way hasgol yimɓe walla no andi hardcore bo jama wiye ko hasgo yimɓe walla ko ɗum ɗo mi andi ko goɗɗo no diferendare mo allo ok donc ɓenne ko hasgo yimɓe mais degen comme ko wiyete degentan konko mo olof ko gonga to wolte to voilà rap so tawi woni ko vrai rap yiɗuɗa ko gonga ok goɗɗo kadi konki allo on jarama iɗon e jaam alhamdulillah awa ko indenen ko hombo Boubacar on to ɗa nodde ɗo ɗum wondo Colobane Boubacar Colobane no wayi giɗo ango min salmitike émission ji no labano yaade no fotiri awa ɓeyde voix on seeɗa émission ji no sinano labano yaade no fotiri merci beaucoup voilà teganda hizbo rap keton vidéo maɓɓe on hezbo rap ne vidéo maɓɓe keton awa on hokkimo hombo e hombo hokkimo ɗo haray Mamadou Sali kadi wonno Colobane oui ok on salminama ok voilà ko noon tigi wonde wadde e joni ma en ka rési taw ɓe hokka en ɗo petit ba nene on hokke oɗa après noon arten clôture en ɗumande tawi ɗo neɓata tan on haara o gasi acca mari musidɓe wonɓe darde Jama TV clip men on o feƴƴi nene woni petit ba mo beyo yangano nene muɗum Amjo joni ko ni wonɗen wadde parce que temps on presse o lanni joni ko question ji ka nder galle wonɗen arde joni wawi wadde finalisé Amjo ko no mari ɓeygu walla ala ɓeygu si Amjo no mari ɓeygu mari ɓiɓɓe walla way ka c'est bien ça jakoɓe woni ko na bobo goy ka alhamdulillah na bobo no si ha joni andi bobo moynay to ok Amjo ko hompo ñamete ɓuura ma welde ka ñamete fulɓe ɓen ñamete fulɓe ko ɓuratala welde tigi ko toori ka ñameteji ɗin kadi ga fulɓen ko hombo ɓuura ma mettude ñamteji fulɓen ko ɓuratala mettude bon no toon koɓe watta kadi dappa ka toori kaba ko ɗum ɗo woni mi waɗa apprécié ha mais sa heeɓi ila mema seeɗa quoi mais na juste way ok goɗɗo ari intare sen ƴetta e mo allo oui on jarama mi yettiki saabu som commune awa jarama donc en moƴƴi quoi ok weltama merci beaucoup voilà en andi toore on no weele dappa on a ñama fiya ala feere mais so feere no wodno a ñamatano dappa on ka ok Amjo ko honɗum ɓuuray ma mettude
kadna lo Burayma mette ko fenande hono Burayma welde gonga ka oui ko fenande Burayma mette ko gonga ɓuratanmi welde ok sonjima ɗin ina wawi wadde retenir ko ɗi jelu yaltinɗa ka mamaya walla ka rap sa wawa aren kam mi faala ɗon goɗɗo kadi konki accude aren so ƴettaymo taw allo on jareyko salam no wayi eyyi jam ko jantum ko homɓe ko honto noddo toon mi noddude liberté 6 ɗo na mi noddude liberté 6 ɗo awa honno innete ɗon min ko ceerno toɓo mi innete ceerno toɓo woyi ceerno fara hokkan ɗon ɗo musique alsi crédit goto alsi crédit ne inchallah a hokkimo hombo e hombo a hokkimo hombo e hombo mo hokkimo petit ba e hombo e onon merci beaucoup e hombo kadi lanni ka no fima poɓa merci a jarama kono nde mi landima nane minni en wolide ko ɓuurayma medde kon e ko voilà minuma soñji maɗi siɗa retenirɗi fof way so jandim do retini goɗɗum goɗɗi fowtima bon soñji maɗi ɗi waɗɗa ɗin fof ko son hombo tawata ka wonɗa o hara himo cukkitama ka nde ɓerde ça veut dire sa ñuncikemo tun walla sa antifima ko tun a ñuncotomo juste oui ɓannitan fijen on ɓannitan fijen goɗɗo noddi dara so ƴettamo allo waaleykum salam on jarama ko jantum ko homɓe ko honto noddo toon Aissatou Diallo Grayof no wayi iɗon e jaam bisimilla Aissatou na awa nani hokkimo hombo e hombo awa ok a jara merci Aissatou wiɗa ko morceau ɓannitan fijen ɗon ko ɗon donc musidɓe wonɓe darde Jama TV yi Amso Bobo Balde o yettike ñameteji makko ɗin ko mettatamo kon e ko weltamo kon som makko o manana hoorema tuma o mijiti fi makko o ñuñcotomo en andi ɗum noon joni noon Amso yiltoɗen arten nane fof haade koye haajuma wonɗen arten e haajuji je Bouba il est temps to tangol lannuɓe signalan ɗo hara nata ɗo accata on haaji ɗon ha yeeso hara haaju an o boni ɓayan haaju ma moƴƴi min dowalni hay haajam boni non haaju an alhamdulillahi rabbil alamin ko ɗum woni o moƴƴi ka goɗɗo wi alhamdulillahi rabbil alamin o wona bonere ko moƴƴere ka kala ka wawi wonde oɗo hamdinade yetta Allah awa min noon mi wiyal ɗum ɗon taw ha gayne émission o Amso Bobo Balde Djidje Bouba no wadde anniversaire émission la Guinée omo wonɗen wadde ɗo le 22 octobre Amso Bobo Balde ko artiste invité ko honno fewndor ɗon e fi anniversaire o d'abord ko hamdinago yetta Allah subhanahu wa taala toro jooma e Allah lan ɗon tawne en allahuma amina hara eɗen selli ɗen sellira hara jour on kadi ko ɗum noon woni ko hinna fimo amina e préparation ji ɗin e cenɗe ɗen fof no joka d'accord e moyen ji ɗin fof kadi no utilisirede fino jour on wawire e tawirede e hoore jaam way haray kadi public o jamma on kadi no habba d'accord e kadi no habbora kadi ɓe taway toon kadi piiji boyi kesi ok voilà ila andi si wiyama anniversaire kono goɗɗo konki taw ndaren sen wawi uttande allo on jarama awa ko homɓe ko honto noddo toon ko Mamadou Kali honto onɗa nodduɗo ɗum hoɗuɗo Pita ko honto onɗa e Dakar Derkale
Ah. Oui. Oui, Mamadou Kali. O music tati mi fala do. Tati. Awki yombo. Lokki don gore jango. Honno wiyete. Mamadou Al Husseini. Oui. E Mamadou Tobo. E Seykou Oumar. Oui. E Boubacar. E Moustapha. E hombo kadi. Ko ben don ñeddi. Ka. Ben don. Awa. A jarama nani. Awa. Voilà, ko non tigi woniri Amzo Bobo Balde anniversaire on ko le 22 falita ko samedi goto heddi hikkatiɗo on ɗon woni anniversaire men o wiɗa programme ji no prépara hino fans ji ɗin wa yewde majji walla on yewtali non seydande sima yimi no prépara ɗon ara fans ji ɗin no ton fans ji ɗin fof faami fof humpitike ok ko ɗum fewndi e ko honno fewndina ko honno suti e ko honto suta ok jamman fo andi ko ñaani ya par le 22 ouais inchallah goɗɗo kadi ko guidare se waymo ƴedde allo oui on jarama de no marsude jantum alhamdulillah awa ko hombe ko honto nodo ton Grayof inde nden Boubacar Silla no way jantum alhamdulillah bismillah Silla Boubacar Sombale Zar falam Sombale Zar oui ok mombo yombo ala acco la ok bago am ko gona ga al basir parce que hande den bernam we daki ay ka parce que bata gagnaki fiyon dum équipe men gagnaki ok kono ko wi don ko be winne le meilleur gagne ka ko meilleur ben gagne taw seti nyande no kadi on do meilleur fo gagne to ka ok y a pas de problème a weltanama nani voilà ko non tigi woniri musibe wonbe darde Jama TV men salmini on goto kala inde mun den etor mun den ko do mi rewata mi salmina Nafi Diallo Madina Hulali Mariama Sis e wonte be do men salmina nambe parce que da burlanta ko to non salmina nambe donc boba salmimbe anga wata be salmin non mi salmini be mi andi be e nder Madina Hulali fo non ko ben do mi retini non naadi do ko ben do mi retini inde mun den ko ben nandido to nodduda ka na ko be fu mais mi wata konde be fu konde lambe mais hiwruda be no misal ko dum min mi salmini Madina Hulali mi salmini dige kontude sa yono Madina Hulali Amzo goddo konki farlang allo allo di Amzo na Madina Hulali mi salmini be mi salmini Nafi e orno e Marama 6 e Rama Grand Dakar est-ce que a famille e hettibe fo ankadi salmini non wi non konta be heddibe do non be anda inde mabbe fo Madina Hulali mi wata hande inde mabbe den fo très sincèrement parce que ko be nombre jonnon angeda burlanton wonde fidèle allez-y am do ay hiwrade oui wa famille Madina Hulali oui chat ba chat wala la joni afa oui acha ni wowli ka non na chat ba chat si ama Madina Hulali ala heddido joni hon wonde mi hida forta lan yo mi situ inde mabbe fo fam fuddi kontude non hida andi so fuddi do wiete notlan sondu ko kodo maaro kono kaka genandu jodoto si tawi ko sumali non ko sumata sondu watta ko dum maaro ko sumuko dum non hida dum no wata on sumara marno do gasi Madina Hulali mi salmini on fu goto kala inde mun den hettor mun den eyo buri yombude mi salmini Fotti Foli mi salmini Sere Jio Diallo e Sere Gerte Caaf Sere Tumba Fola hey sereji ɗi fof beldam si minni mi konta mi juuma onon sereji ɗi fof mi sammini on goto kala inde mun nde hettere mun ne rendez-vous men on ngiɗo gandi ko le 22 octobre o ñaani night hara wonko wanka ala animation o ɗo gandi ko Djidje Yaya Djidje Boss est ce qu'on famille joni noon ɗe marton kadi artiste plein invité ɓe aranda hoore ma ɓe waɗana en toon kadi
ko yeƴinta koye ngal ko joni Amzo nam tango miɗo andi koko lanni c'est sûr joni halni men surprise goto ko ɗum préparanɗa men fi ñanni on surprise komi prépare toon taw avant surprise on taw komi wata salminde ɗo ko famɓe Amzoɓe fof kamɓe wawi wonirde aduna allah fof mo be mi hewti ka muɗum mi jooɗi komi jonniɗo junngo mine ɗo assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wabarakatuh mi hewri ke wawa maƴina hulali somi wi maƴina hulali noon somi konti mi juumay walla woodi ɓe mo wolal inde mum ayi mais mi addara tum mawɗo on Nafisatu ka e hajja rahmatullahi seydi bamo ba kana bonanede Oumou Diallo Rama Grayof Marama Sy Fatou Aïssa Kumba no wata vraiment wala ko ɗon ɓikkel minota mi salmina ɓantal family mi salminima président Ibou Binta Pellel mi salmina kañ kadi femme sénégalais d'origine guinéen wonɓe ɗo kadi Dakar ɓe fof mi salminiɓe association artisanat ressortissant guinéen résident au Sénégal kadi ɓe salminama goto kala ka wontiri kañum e inde munne vraiment haray hiɗon weltana ɗon andi ɗo kaka émission men ni ina wonde ray jama no yiɗi kono ɗon andi ha piiji ɗi hewti ka heewi ka hoore haray ko seeɗa seeɗa en tout cas ɗo on fof ɗon salmina miɗon weltani on kadi e fii koye dolo koye par ce que dolo koye koye yalti koye sodama moƴƴa manni on kadi prévente ji ɗi yalti so daari ka affiche on yeyi numéro téléphone ji ka duwaɗo nodde pour heɓugol e tiset ɗo koye on faami ka te kadi ɗon faalami jonna on numéro téléphone ɗo ka direct waɗon 77 268 07 31 pour dolo koye koye walla keppiji ɗin walla prévente on 77 268 07 31 pour on wawa heɓde dolo koye ko ara mi salmini on goto kala inde mum nden e yettore mum nden Amzo ko noon ɗa wayntade mi wayntike famille am fof wa Jama TV équipe on nano e ñaamo dow le hirnangue e funnague nami wawata yaade mi hewraki 100% Fouta par ce que ko mene woni e golludude 100% Fouta 100% Fouta est ce que ɗa invité ɓe ka anniversaire ɗe invité ça m'intéresse way mais 100% Fouta ko mene wondi ok mene woni e golludude ok kadi ko mene wondi 100% Fouta e maƴina hawlali ka yiiɗa Amzo a yii ɓen noon ok ara mi hewrike ɗon Jambinta Pellel nano e ñaamo dow ele mi hewrike ɗon kadi union de ballier e haldi fotti ballier ka Aissatou Kange rewɓe ay aray mi salmini famille ji ɗin fof sans oublier encore ma femme ok ko ɗon tigi wontiri samedi aroɗo kadi ara ɗe mari invité ɓe molanaɓe hiɗon andi ndeñande woni le 15 ndeñande invité ɗen ɗo 15 jours 15 jours production ko neɗɗo mananɗa hoorema ko wa Fuladu ko neɗɗo wonɗo hundude kadi e fulɓeɓen himo wakkili e golle ɗen hiɗen invité kadi para men on ndeñande Ibrahima Bari wonɗo Médina hiɗon andi hiɗen mari kadi sonnaɓe ɓe invité ten kadi ka groupe ji par ce que maren on no dowa arde ɗo présidente d'honneur no dowa arde ɗo ɓe fof koye nder ɗon ɗo semaine oɗo ɓe woni e arde ɗo si wi ɗon ilan signala kadi fi sere goto yaltuɗo e haade mi meeɗa nande inde sefa on ɗon sere woko sere giɗo moodi mum sere giɗo moodi mum haade a nani ɗum an sere giɗo moodi mum non pas giɗo sere giɗo moodi mum bon giɗo moodi mum no worre ni mais sere mum on est ce que haade an a yii mais sere mum on ɓen créé ɓe ɗon ko meilleur sere ka woni ɗon sere giɗo moodi mum en tout cas hiɓe woodi de bon ɓe yalti kesum o kamɓe ɓe watta sere sina giɗo moodi mum wonata nder toon yiɗuɗo moodi mum ko yiɗoɗo moodi mum tun natta ka sere toon machallah ɓen ɗo min e maɓɓe ko ha ngal sere giɗo moodi mum donc en salminiɓe kaɓe won toon fof kamɓe e moddiboɓe maɓɓen eke yiɗi maɓɓe on haray jonte rendez-vous e samedi inchallah à partir de 14h30 ha e 15h30 quant à min haray min on bye bye ciao Amadou ok ara mi weltanike jama on fof kadi ara mi wayni kadi ha lawo goo kadi eɗon andi ko olof ɓewi ko lu neex de doyi ko weeli merci beaucoup ok